Ponya kirib turadi. Ha? Ben turibdi Ponya. Qancha ponya? Ponya 20 ming. 20 ming. Erkak urg'achi. Urg'achi. Так, туғандар, ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, хурматтуу достор. Жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары, туғандар, баарыңыздарга ноокаттан салам айтамын. Ноокаттагы базардан бүгүн буюрса 23 март 2025 жыл. Бул чыгарылыш өзгөчө чыгарылыш болот деп ойлойм. Туғандар, себеп дегенде негизи азыркы учурда ушул март айы аяктап атат. Мына жайлоого бей издегендер, байтал издегендер. Бұл чыгарылыш сіздерге өтө жагат деген ойдомун. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайктан басып койсоңуздар, бул чыгарылышта буюрса ушундай бейлерди, мынакей. Мына байталдарда тартып беремин. Сөзсүз түрдө каналга катталып коюңуздар. Анан Аслан номерлер кызматыңыздарга жарнама боюнча да биз менен иштесеңиздер болот. Мына şu көктү билейинчи, көк. Көк бей, а? Канчаны тууган бул ака? Байтал ба? Толек ба? Орустун немеси экен да бул, кан экен да. Орус да бул, а? Орус, а? Качан келди бул Кыргызстанга? Бул 2 жыл мурун келген. 2 жыл мурун келген. Толек экен да. Денсаулыктары жакшыбы? Жакшы. Каны кандай билбейсиз, точно курулдасын? Точно билбейсиз, билбейсиз, а? Жаш кандай болуп калды? Жаш азыр 5 жаш болот эми. 5 карап кетти. Баасы? Баасы жабыштырып 250 кам бар. 250, а? Бою канча чыгат бою? Бою 165 плюс. 65 плюс, а? Ha. Şurada blok çoğun bey ekan. Nomerlerni aytamiz biz qanday aytingchi? 778 bilan 778, aha. 052 052 3 444, ha? Bor. Yaxshi. Noqatdan nima? Noqatda ele bor. Ha. Onda bir qiziq bo'lsa ko'rasizlar. Çoğun bey ekan. Bo'ldi. Bo'ldi. Ko'p qiynalamiz. Janovari. Bo'ldi. Mana. Oqdan bir ko'p qo'yishdi. Bundan bir daha solda oturdu. Baytal mı? Bey baytal bak ha? Baytal. Kaça? Kaça da orada, 150 de orada. 150. Baytal mı ne? 150 mi? Hazırda çok baytal. Ne kadar çok düştü. Bu çalışılan şunday beyler baytal. Başka göreceğim. Taksır. Bu beyece baytal bu. Baytal tuvalek bu. Bey ha? Kaçan tuğan? O kaçan tuğan bu? Ha? Kaçan tuğan? 3'te tuğan. 3'te tuğan ha? Orus da bu lan? Ha. Bağız kaça? To'g'risi 300 deyapmiz. 300 ha? Tek şunu bir tartib qo'ying ha? Mayli tortaman. 300 deydi. Qani o'risdan qaysi vaqtdan beri qo'lingizda va? Men de 1 yil oldu. Bilan tanish odamda edi. Men bolasini ko'rib oldim. Qisircha bo'z. Qisir ha? Sabab chatoq ayg'ir qo'ygan ekan. Yosh ayg'ir qo'yib qo'ygan ekan. Yosh ayg'irdan ha? Qochmay qo'yib. Qochmay qo'yib. Endi hozir kim olsa o'zi qochirib oladi-da. Hozir vaqti keldi. Densoqlari yaxshi ha? Hamma yo'q yaxshi. Den sog'lig'i yaxshi uchun shunchalikda. Bo'lmasa bunchalik bo'lmaydi. Alçaqlarından ko'rib qo'ydi. 3'te tuğban ekan ha? Kim olsa
Ova, qiziqqanlarga ne qilasiz? Nomeringizni berasiz, je berbeysizmi? Nomerdami? Telefon nomeri, je berbeysizmi? Beraman, 50 nima menen, Ha, aytavering. 50 menen 71 71 25. 0550 bilan 71 75 25 ha? Bo'ldi. Bo'yi qancha soat bo'yi? Voy. Bilmadi, o'lchaganimiz yo'q. O'lchanmadi ha? Voy biyik ekan. Bo'ldi, va savdoningiz bo'lsin. Aylantirib tortib qo'ying. Ne bu? Erkek mi var? Baytal çebi. Baytal. Baytal ha? Canım tuğanlar baytal beyler tartılar bu sahasında. Kaça bu? 3 yaşa geldi. Boğası. 200 milyon. 200 mi ha? Orus da bu lan. Doğru. Ha. Kanzavat bu. Tuğanlar sizler ayttan bey baytallar şular ha. Misal. Bozarsın abi mi? Uzak sıra abi. 115. Yani özünüz kaça dediniz? 200. 200 ha? Sorağanlarga bundan söyleyin. Aytыңчы? 57. 55-57 ha? 17. 17 97. 97 53 ha? Денсаулыгы жакшы болсо. Онда мына. Ой бийик эне, байтал экен да жаңы. Болду ага содаңызды берсин. Ya qandaysiz? Bu bey? Bey. Baytal bey ha? Qancha bolasi? 300. Qanchani tug'gan bu? Böyle 3 yaş. 3 yaş. Ha baytal bunda ha? Canavar. Baytal ekan da bu. Oldu. Ya bunun kanı qanday? Hangili kammenem şu oralar Boyu kaça çıkar? Biri 63. 63. Nomerdi berayız mı? Gannareski 550 bini. 0550 men ha. 3'ten öl 704. 3'ten öl 704 ha. Ha, Gannareski sortta. Densoqları жақсы. Жақсы содаңыз берсін ha. Ya ne ekan ha? Құда urғач mı? Болды содаңыздан берсін. Mayli. Urğaç erkek. Ya bu beyevi taksın? Baytal. Qancha bolasi? 90 gan. 90. Kısır mı yapıyoruz bakalım? Kısır ha? Bursa var ekan da. Sodаңыз bersin. Ha. Bak. Ben bir hata ölçü. İyi şunu. Baksır baytal mı? Qancha bolasi? 90 bin. 90 bin baytal. Onlar. Urğaçı da tur ha? 90 bin. Yaxşı. Sonra. Ya burul. Qancha bu? 75. Urğaça bu lan? Baytal mı? Şunu aytan da. Buna çoğun beyin sonra. Onda. Be, baksır. Bak sırmıcı boz bu. Boz. Жақын эле окшойт а? 10 күн 15 күн. Qanchani tug'gan ekan bu? Bu 8-9 yaşar ekan. Qanchani tug'ganini bilmaysiz ha? Qayerdan berasiz ekan bu? Ko'kjardan berasiz. Boğaz qancha ekan? Boğazı 300 bin. 300 ming. 300 ming berdi. 421 konser yoldan alıp koyulmuş. Sizde mi abi? Yok. Ya qiziqqanlarga nomer berasiz ekan? Egesi Şu haqiqatda. Yaxshi, bo'ldi, sodаңыз bersin. Baytaldan bakalım mı? Kaçıdan boğazı? 115. 115'ten. Boşko konser var. Mavcutlar Kökben. Kökben'e radyo izlerce kayrılmış. 115'ten de. Onlar kökbeldik diyor.
Baytallarınız kaçından baytallar? Kaçından bulamız? Alındırlar. Ha, aldınız kaçından? 80'den. 80'den? 80'den mi attırır? Ondan mı? Kaya kalıp gidesem? Leylek. Leylek. 80'den mi attırır? Leylek'e gidesem. Hadi canım. Yaxşı. Topalım lan mı? Koyar koysan marak bilen cetelep gidersin. Hadiler. Vurup cetele koyar. Koyar ana koyar kimini. Hadi kuyruk tutar demesen. Kaç kuyruk tutar demesen. Osman Parteri var. Mazlum Sevenler orta hayranımızda. Kaça bu? 100 kam oldu. 100. Tuttu be. Baytala mı lan? Cebel. 100 kam oldu. Ondan oldu. Hürmetli Kırgızlarım. Ayrımlılık kulüplerimizler. Uğur. Tuğanlar. Aslan Oğuz. Çılgılıkta. Zaten beri koyamızlar. O bu baytal mı? Baytal. Kaça mı alsın? 130. 130. Oldu. Bak 130 değil Tuğanlar. 130. Kandara kursan. Так, туғандар, мына бүгінгі бұйырса мына что сіздер айтқан ушулар эле керектер негизи. Калгандары жалаң эркектер. Сош турда каналга катталып коюңуздар, лайктан басып коюңуздар. Мына ушул чоң бээлер түшүп туруп болчу. Мына.